bonke labashonile kule ngoti lekufaka ekhatsi nemshayeli bashe bangconca. Kanzi kusinze bantfu labasithupha labalimele kabi kakhulu nalabo lababenemihuzuko lemincane. Lona losinzile unika sithombe ngalokwendekile. Ngibona imemo ngane ngawile phansi wana phela moya komo akene tlasa ditulo so ba bona go mmele ene kana ba santsa pele tse ke bophelo go nyane fela e fetwa fela mmele ke afelwa ke bophelo. Emalunga emndeni alabo labashonile athi ayahluleka kwamukela kulahlekelwa dihlobo tawo. A family member ya bamuthiwa ke kwa botlhoko kudu ka se se diragetseng re lositse maphelo aba bararo ba ga borena. Hulumende unelithemba lokuthi luhlolo lokufanisa buhlobo iDNA angeke luthathe isikhathi lesithe ukuthi luphothulwe. As they prepare for the identification, as the police, we have brought in a team that comes from Pretoria to be able to deal with the forensic processes quickly. Kusenjalo kushone nebamfana lababili kuyo yona lengoti.